Mak. Mak, sini dulu. Maju lon. Mau benar mama, kada si pake, kada nyawa mama, iya mana anak sima aja lagi. Kenapa gerang? Karena tahu kuitan lagi haurung ini. Padahal ulun hendak menjulung ini tadi kepian. Kenapa? Beda, laju pada NMAX 150 cc pas mendengar duit kan gini. Medai kolah, nih. Laju NMAX juga anak gue daripada aku. Bagasinya gandal pulang NMAX tuh ya Allah. Iya sama kayak paut pian gini nah, garnal. Putraku, mana duit yang hendak ikam julung lawan mama tuh? Nah, Mak. Selamat pian dapat THR. Ini THR ulun dari kantor, Mai. Ini pakai juga senukarakan baju pakai. Atau pian hendak bertukar apa pakai aja. Baiklah putraku. Nah, Mak. Aja. Selamat malam. Mama hendak ke dalam dulu lah. Iya. Apa lagi? Mana kunci kendaraan kamu dong? Apa pian? Hendak ke pasar mama nah. Bihe. Nah nih kendaraan ini kendaraan NMAX pian. Hati-hatilah, itu pijakan bawahnya luas banget, lawan panjang. Kalau pindah kesantaian mana pian makai. Pas banget kalau mama lagi diisi juga perutnya. Siapa nih si I? Mbak bos ikan tuh semalam. Ih, mama ini. Salah. Ikam bisi baju hanyar lah. Balum kah? Gampang. Ikam bisi. Ikam juga bisi kah? Aku pada bisi baju hanyar pang lagi hadang aku nih mamaku. Mak! Mamaku kada mendengar tuli kalau Mak! Hadang bagiannya lah, aku hendak nelponi mamaku. Aja berabahan dulu ikam. Cahaya jangan usik nam amok banay. Jangan usik. तुझ में रब देखता है यारा मैं क्या करूं तुझ में bah mau kemana siapa pulang ini bah sepak kagawian Maju lon. halo assalamualaikum liwarnya pakai lah sing parakan ngene beteleponan jua mahabisi pulsa listrik unda aja unda nukar 6 GB madai wancuh ngene. Apang jadi kiau pian kada tahu-tahu. Kada tahu unda hauran. Unda tuh lagi perawatan. Nyawa tahu aja kalau kecantikan unda Nina melebihi daripada Kareena Kapoor. Makanya harus dijaga bujur-bujur. Kareena Kapoor napa? Tungku dapur ya ay. Ya kalau nan. Ulun weh apa nukar baju? Kau nan ulun sudah nukar baju. Hei, ulun aja lagi balum. ini kuitan dihiga nah. Gitu. Weh apa ulun nukar baju hanyar ma? Kau nan ulun sudah ti. Ulun aja balum. Bepander tuh jangan non parut unda bangangai. Nina, lawan muha Kareena Kapoor. Tungku dapur. Si pake. Tuh nyawa tuh na baju banyak benar. Baju nang ada tuh aja pang nang dipakai. Mau pang ma ay. Kau nan ulun sudah ada baju hanyar. Mau pang ulun kededa. Nyawang ini payak ada baju hanyar aja. Pina pusang bener hidup. Coba lihat mama nah. Ada bisi laki hanyar ada berapa tahun? Kada apa-apa mama kada ada babut-abut ay. Kada pina menggisang-gisang ay mama. Musti banar pian nih kecantikan kayak Kareena Kapoor. Ari 15 tahun kada ada payu-payu ay. Nyawa kada tahu bener ay. Raffi Ahmad, Baim Wong, Rena Barak. Segalang itu siapa? Aliando. Apa ma? Itu nama-nama artis. Madakan mana yang dalam nyawa? Sangkan ulun tadi para lelaki yang mendekati pian. Jadi pabila ulun nukar baju hanyar? Tuh takut nih kakaknya si Ipul mau bener ini kada tahu kuitan haur lagi. Sudah sana nah madai. Tuh adinya nyawa. Ini. Madai corong minyak Om Ian nih. Iya. Apa nih biskuit? Bang, ulun pabila nukar baju hanyar? Itu duit THR sudah julung lon mama. Itu mama lagi ke pasar tuh nukarakan baju nyawa. Kabar pang. Hah? Duitnya pian julung berataan ke mama kah? Berataan deh julungan mama tadi. Bah, iya pasti sudah kali ditukarakan ke baju. Nyata nukar. Lipstick merah belong dah habis.
Pupur pipa dah habis, eyeliner dah habis, maskara dah habis. Tapi cukup lah kalau lay duitnya nang diberi Ipul kan nilai. Cukup aja gini lay. Soalnya bagian itu harus segin baju hanyar, baju partai di rumah ada aja. Bah baik ntar pasar lagi sudah, cukup aja dah duitnya. Iya. Namanya macam-macam yang ditukar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun anaknya Mama Kolak. Ulun mamanya anak Ipul. Ulun anaknya Mama Kolak mengucapkan minal aidin dulu. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bagi kalian yang ketujuh nonton video-video Ulun, jangan kalian ingat untuk di-subscribe biar channelnya makin terbirangkang ya. Iya. Ya. Subscribe kalau subscribe. Subscribe. Di-subscribe ya, Mas. Aja belimba bang, kenapa dong nih? Biar no gitu nok berjalan. Terima kasih Nel. Kalau Aja, mohon maaf lahir dan batin. Kalau kita pemir asik. Mau sana. Terima kasih sudah mau baju teh. Terima kasih sudah. Terima kasih.